področji zdravstvenega in socialnega sistema se tako v Sloveniji kot v Avstriji v zadnjih letih soočata z različnimi problemi, predvsem se izpostavljajo brezposelnost, demografske spremembe, nasilje in dolgotrajna oskrba. Za rešitev teh problemov so že bile razvite številne podporne storitve, med drugim so se reševanja omenjenih problematik lotili tudi v okviru projekta RegioHelp. Ideja je ta, da poskušamo ponuditi neko platformo, ki bi v neki regiji zbrala vse ponudnike na področju socialne pomoči in zdravstvene pomoči in bi ti ljudje, ki so prej porabili veliko časa za to, da so prišli do tistih vrat, da pravih vrat za pravimi informacijami, to pravzaprav našli že v enem koraku, torej na prvem koraku na tej platformi in na tak način, da se vpiše problem, ki ga imaš in potem ti ta platforma ponudi tiste inštitucije, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko in ti lahko ponudijo pomoč. Projekt RegioHelp združuje 4 projektne partnerje, in sicer Hišo življenja Voitsberg in podjetje Nekom na avstrijski strani ter Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor na slovenski strani. Z medsektorskim sodelovanjem preizkušamo rešitve, ki bi v prihodnosti lahko postale sistemske na obeh stranih meje. Also wir haben sehr viele Vorteile erfahren dürfen. Einer der wichtigsten Vorteile für uns war, dass wir mal über den Tellerrand schauen konnten und gerade im Austausch der Probleme der beiden Regionen konnten wir erkennen, dass die Problemsituationen eigentlich sehr ähnlich sind. Wir haben den Verlust der Kohlebergbau, wir haben Industrieverlust, dadurch ist der Bevölkerung die Grundlage der Existenz zumindest reduziert worden oder sogar teilweise entzogen worden und das Gleiche ist in der Region Murska Sobota passiert. Wir haben gelernt, miteinander zu überlegen, Ideen zu finden und Ideen zu suchen. Wir haben auch versucht, gerade im Bereich der Information, wo wir glauben, dass das im Gesundheits- und Sozialbereich wichtig ist, ein digitales Projekt zu entwickeln zur digitalen Gesundheits- und Sozialmanagement, zu entwickeln, dass dieses Management auch fördert. Wir glauben, dass gerade so ein Projekt uns in der EU ein Stück näher führt und wichtig ist, dass man solche grenzüberschreitenden Projekte macht, um ein vereintes Europa auch wirklich leben zu können. Die Vorteile dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit liegen einerseits auf der Organisationsebene und andererseits auf der Partnerebene. Das heißt, durch dieses Projekt, durch die Finanzierung durch die EU und die Kofinanzierung des Landes Steiermark war es uns möglich, diverse Treffen, bilaterale Treffen für die Organisationen zu veranstalten. Es war möglich, dass unsere Organisationen slowenische Organisationen und Menschen kennengelernt haben und andererseits waren slowenische Organisationen bei uns und haben konkret vor Ort Organisationen besucht und damit einen Einblick in die Arbeit bekommen und auch Gespräche mit Kunden und Kundinnen geführt und auch von diesen direkt erfahren, wie sie mit unseren Organisationen zufrieden sind. Ključni element projekta RegioHelp je povezati in narediti dostopnejše obstoječe podporne storitve socialnega in zdravstvenega sistema ter tako povečati njihovo učinkovitost na ravni regije in v okviru čezmejnega sodelovanja. Pri tem seveda ne gre brez številnih ponudnikov teh storitev, katerih povezovanje na regionalni in čezmejni ravni je ključno za uspešno delo in prenos dobrih praks iz enega okolja v drugega. Für die Zukunft bin ich sehr neugierig. Heute gibt es nämlich eine Präsentation auch von der Regionalkoordinatorin der Caritas von Murska Sobota. Und da bin ich schon sehr neugierig, was es da für Gemeinsamkeiten, Parallelen gibt
oder wie wir voneinander lernen können. Mit Slowenien verbinden uns nicht nur gute nachbarschaftliche Beziehungen, sondern auch aufgrund der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung eine gemeinsame Sichtweise auf die Umsetzung der Sozialleistungen hier bei uns. Dabei bewegt sich jeder in seinem nationalen Rechtsgefüge und wir schauen, dass wir die Leistungen bestmöglich umsetzen. Jede Organisation hat bei uns viele Ideen und auch gute Lösungen und es wäre ganz toll, wenn wir diese auch gemeinschaftlich umsetzen und gegenseitig uns austauschen. Eine Chance sehen wir auch darin, dass diese Erfahrungswerte gut geteilt werden und das wäre natürlich für alle sehr positiv und vorteilhaft. Vsekakor je povezovanje še predvsem z bližnjimi področji, ki so pogosto spregledana, izjemnega pomena, kajti ostajamo v istem kulturnem in tudi zgodovinsko pogojenem prostoru. Večkrat pravim, da so za nas seveda finski sistemi ali pa ne vem, ameriški sistemi tudi dobrodošli v smislu novih idej, ampak največ koristnega pa po moje lahko izvemo iz tako imenovane bližje okolice. Zame, ki pač prihajam zdaj trenutno iz skrbi za starejše, je današnji obisk v Vojcbergu res veliko presenečenje, kajti našli smo sistem, ki smo ga pravzaprav ves čas v Sloveniji pogrešali. To je rehabilitacija starejših po operaciji kolka, možganski kapi, po neki splošni oslabelosti. Sicer ima to področje omenjeno storitev v okviru bolnišnice, ampak je razvita in vidimo, da smo nekako v pravih idejah in današnji obisk nam daje možnost za povezovanje, seveda najprej glede same vsebine preko meje in pa istočasno tudi z domačimi institucijami, ki so pa na nek način ključne, da se take ideje lahko prenesejo potem tudi v Slovenijo. Jaz predvsem vidim korist v pridobivanju novih izkušenj in v prenosu dobrih praks iz ene strani na drugo. Se pravi iz Slovenije v Avstrijo in iz Avstrije k nam v Slovenijo. Naučimo se predvsem lahko to, da znamo ugotoviti oziroma prisluhniti, kaj osebe s posebnimi potrebami oziroma z dodatnimi potrebami potrebujejo in da smo sposobni zagotoviti te storitve, da bojo te osebe lahko v svojem življenju normalno oziroma običajno živeli tako kot mi vsi ostali. Za hitrejšo rešitev težav uporabnikov pri iskanju ustreznih socialnih in zdravstvenih institucij so partnerji projekta RegioHelp skupaj z zunanjimi strokovnjaki razvili samoučeči se spletni iskalnik po zgledu sistemov za priporočanje, ki jih uporabljajo v gospodarstvu imenovanem LUI. Also wir haben da verschiedene Benutzergruppen. Als erstes einmal das Wichtigste natürlich, das ist der Klient oder der Bürger. Der soll sehr schnell die richtige Hilfe finden, wenn er sie braucht. Das ist der wichtigste Teil, weil heute kann es bis zu 3 Jahre dauern, dass ein kranker Mensch den richtigen Partner für seine Hilfe findet. Dann gibt es die Institutionen, die sollen einfach mit LUI unterstützt werden, einfach mehr Hilfe schneller zu finden auch und alle Informationen, die es im Bezirk Vojcberg gibt, hoffentlich später auch in anderen Regionen. Und dann gibt es noch die politischen Ebene, das heißt, dort wollen wir einfach ganz schnell feststellen, welche Fragen werden in der Region gestellt. Das heißt, dass man sehr schnell weiß, welche Hilfe braucht man mehr, welche Hilfe muss von anderen Gruppen mehr geleistet werden. Neko skupno težavo, ki smo jo z našimi partnerji iz Avstrije zaznali, poskušamo reševati dejansko z sistemom, ki je bil razvit v industriji, če se dobro spomnim, in sicer v letalski industriji, ko je šlo za neke velike količine rezervnih delov, ki so jih potem iskali preko sistemov priporočanja. No, in ta naš iskalnik je dejansko samo učeči se sistem priporočanja. Gre za to, da ljudje recimo
v obeh državah uporabijo ogromno časa, preden ali pa prevečkrat zaidejo v drugo inštitucijo, preden najdejo pravo inštitucijo, ki rešuje njihove težave. Seveda to je težava v informacijah, se pravi, niso pravilno informirani. Uporabniku želimo dati čim prej informacijo, katera je tista inštitucija, ki bi bila verjetno najbolj pravilna za rešitev njihove težave. Deluje tako, da imamo vnešene inštitucije iz obeh regij, dejansko potem vnašamo notri ključne besede, ključne težave tudi, ki jih imamo, kar je mogoče malo razlika, ne toliko. In potem ta program poskusi dati odgovor, katera institucija je tista, na katero bi se najprvi obrnili. Seveda, več kot se bo to uporabljalo, bolj natančen bo ta program in seveda nekoč v prihodnosti upamo, da bomo dejansko lahko z zelo širokim naborom nekih ključnih besed, nosov, sposobni poiskati tisto pravo inštitucijo. Seveda, to je pa dolgotrajni proces, pa tudi bolj masoven bi moral biti, moralo bi se vključiti ogromno ljudi. Tako da zdaj zaenkrat prosimo za potrpljenje, če ta inštitucija, ki jo bo sistem priporočal, ne bo čisto to pravo. Čezmejno projektno sodelovanje pomeni korist tako za sodelujoče partnerje kot za vključene socialne in zdravstvene institucije iz obeh regij, saj sta ravno prenos novih znanj in dobrih praks tista vidika, ki neposredno pripomoreta k izboljšanju življenja prebivalcev, hkrati pa spodbujata nastanek novih idej, s katerimi lahko določene rešitve problemov postanejo sistemske. Natürlich der Wunsch mit den slowenischen Partnern, gerade wo wir, glaube ich, sogar Freundschaften geschlossen haben, ist sehr groß. Wir haben auch schon einige Ideen, wie zum Beispiel die Weiterentwicklung der digitalen Möglichkeiten im Sozial- und Gesundheitsmanagement, aber auch weiterhin den Austausch der verschiedenen Einrichtungen miteinander, um Lösungen auf die neuen Herausforderungen, die zum Beispiel die Veralterung der Gesellschaft, die sowohl in Slowenien wie auch in Österreich, also in der Steiermark sind. Außerdem glaube ich oder erwarte ich mir, dass wir ja beide Seiten Spezialisierungen haben, wie zum Beispiel bei uns die Remobilisationsstation im Krankenhaus, wo wir eigentlich durch den Besuch der Slowenen erst erkannt haben, welches Juwel wir selbst da im Bezirk haben. Wir würden sehr gerne weiterarbeiten. Das heißt, so wie heute diese internationale Konferenz ist, wäre das also ganz was Tolles, wenn wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr so etwas zum Beispiel in Slowenien machen könnten und wir dann auf Besuch kommen und unser Wissen und unsere Erfahrungen austauschen und erweitern können. Ja, unsere gemeinsame Suchmaschine LUI ist ganz wesentlich, dass weiter besteht bzw. weiterentwickelt wird. Ja, und ansonsten wären also eben diese bilateralen Kontakte, das Kennenlernen anderer Organisationen, slowenischer Organisationen, eine Erfahrung, ein Wunsch von unseren Organisationen, dass das intensiviert bzw. einfach noch weiterhin möglich ist. V čezmejnem sodelovanju vidimo ravno prednost to, da spoznavamo dejansko sisteme, ki so v drugih državah. Se pravi, med Slovenijo pa med Avstrijo sta sistema socialne in zdravstvene zaščite dokaj različna. To smo še zdaj s tem projektom dejansko dodatno ugotovili. In prava dodana vrednost čezmejnega sodelovanja vidimo v tem, da se ljudje iz teh institucij spoznavajo, da spoznavajo delovanje institucij, da spoznavajo sistem, recimo na kakšne načine se lotevajo določenih družbenih težav in potem se v bistvu eni in drugi učimo in na ta način mogoče lahko izboljšamo storitve in jih mogoče optimiziramo, pocenimo, zagotovimo neke nišne storitve, ki jih sedaj nimamo, ali pa da ugotovimo, da mogoče celo čezmejno lahko kaj opravimo, se pravi neke storitve, ki jih pri nas ni, bi lahko naši državljani opravili v Avstriji ali obratno avstrijski državljani opravili v Sloveniji. Glede na izkušnje, ki jih imamo v več kot 2-letnem sodelovanju z avstrijskimi partnerji in z vsemi inštitucijami, ki smo se do sedaj spoznali, ugotavljamo, da obstaja velik potencial za nadaljne sodelovanje.
Avstrijci se na nek način po svoje lotevajo demografskih sprememb, veliko več vključujejo recimo nevladne organizacije pri oskrbi ljudi tudi v ruralnih področjih, dočim v Sloveniji je vse bolj sistemizirano in seveda Avstrijci so pri nas na nek način tudi našli zelo dobre ideje, zelo dobre potencijale, da izboljšajo tudi svoj sistem. Oboji smo mnenja, da bi z nadaljnjim sodelovanjem v prihodnosti bistveno lahko optimizirali svoje sisteme samo s prenosom dobrih praks, pa tudi z učenjem od drugih držav, ne samo od teh držav, v katerih imamo sedaj projekte.